Just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunze ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intumwa ihoraho yungirije y'Ubushinwa mu muryango w'abibumbye Daibeng yasabye imitwe yitwaje intwaro ikorera mu gihugu cyo muri Afrika nta kindi ni igihugu cy'abaturanyi cya Kongo ako iyo mitwe igomba kurambika intwaro byihuse, dore ko umutwe watunzwe agatoki cyane ari M23. Ambasaderi Dai ubwo yagezaga ijambo imbere y'akanama kayoni gashinzwe umutekano i New York yasobanuye ko abantu benshi bazize ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro irimo M23 ababarirwa muri za miliyoni barahunga. Yagize ati imitwe yitwaje intwaro irimo M23 yatumye habaho umubare munini w'abazize ibikorwa byabo, izindi miliyoni zabo ziva mu byabo. Uyu umodiplomate nk'uko bigaragara mu tangazo ryasohotse kuri uyu wa kabiri Ukwakira 2022 yatangaje ko Ubushinwa bushyigikiye ibikorwa bya leta ya RDC byo kurwanya ibikorwa by'urugomo ifatanije n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa UN hamwe n'iz'ibihugu byo mu karere. Yavuze ko kandi mu gihe iyi mitwe yarambika intwaro yose nta n'umwe uhejwe yakwitabira imishyikirano hagati yayo na leta ya RDC bigamije gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano muke. Ambasaderi Dai yagaragaje ko ni yaharanira ko Abanyafurika bakwikemurira ibibazo byabo binyuze ahanini mu mishyikirano.